Enshuminche minisita omuhwezo w'eby'itaka Dr. Sam Mayanja akaza omu district ya Kikuube yaragiire omujwekyo rwa president omu district egi Amran Tumusiime kwakora entebeekanisa zoona z'okugarura omugurusi w'emyaka 93 anatoora Rubigi rw'Itima omu itaka rya hiika 84 era baabire bamubingiremu omu kyaro kya Kacunjuro omu ruka rwa Kinogozi omu gomborora ya Buhimba. Hata RDC Amran hamwe n'ab'ebyokwerinda abandi ogisireho n'abebembezi b'ekyaro bakoraho orukiiko rw'okugarura omugurusi ogu omu itaka rye hamwe n'enju. Minisita wa State wa Land Dr. Sam Mayanja obuyandagire omuhandiki ngari omugurusi w'emyaka 93 mu itaka lye yamaze emyaka 8 kyonka hanyuma y'emyaka 10 ubundi 12 omuntu yejafu mnoya yamubingamu kandi ente zaizafwa ebirimo byabyo nabyafa kyonka minisita na kwezi iteeka aragire mugalemu kandi kyalero mugalwiremu. Babanza no kurambura itaka eri lyabire rumubingirwe mu mwumbu Ruganda rw'Ababito obwari kugira ngo itaka eri rikaba riryo mukama kabaregishe nkurubo aho yabira zanira omwesho okukirizamu abantu hamwe n'okukora emikoro y'okuhonga. Yebamba katubonesa yatwara mu nkomo twatwara akabangali twabonabona ebiso byetu byagwayo kwemfuka zaitu zagwayo kebambe kabantu kolera kunu bati twagera kura munze ogo kebamba izireira ntwiruka ntwesereka nakabanga buyejeka nakabangali neguruka buguruka ntwesereka tugamba izira nkugwa byatutwara obundi yatusanga yatmagatu natutwara natugwa natutwara akabangali. Amran Tumusiime yashome cyandika cy'minisita yamuhererize nuko kuragira ko abakozi abari mu itakero butamukwataho kandi abantu bo mugurusi ogu barindeho kwataha binte bashanjiro mu itakeri okusiyo bw'enshonga ezirahwe. Ruhenu wa RDC wa Kikuube kandi nino okure byo kwerinda mu district ya Kikuube kuri kukuragira anatori bagire itima omugale mu kibanja kiye atabaho kutaribanizibwa kuona aikarimu ateikaine atari omuntu wena kumugamba ndino bisinge no bugabi kandi nsemereirwe muno gavumenti enu ya mukuru waitu omwebembezi waitu yebali muno Yoweri Kaguta Museveni nsemereirwe muno kandi akatima atali hapo. To enforce the RDC's directive, that's all. There will be security, there will be harmony. I think everything is under control now. Twagezaho kurondora kugamba okuba yabinjira omugurusi ogo mu itaka obutwamanya nka Pastor Stephen Chebambe konkati kyabasika gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.